Xwe li vê derê ne tenê êrîş bû, lêbelê kumkujiyeke pir mezin bû ku di nava wê kumkujiyê de 24 şervanên YPG û YPJ canê xwe feda kirin di oxira heqîqetê de. Rastî jî temaşevanên me weke dîmenê hûn li dû min dibînin. Li vê derê li ser rûyê vî çiyayî 24 şervanan canê xwe feda kirin. Rastî jî me xwest em dosyayeke taybet li ser çiyayê Qereçoxê kumkujiya ku li vê derê pêk hatibû temaşevanên me aniha jî me bi hev re herin li gel xelkên gundê Qereçoxê malbatên şehîdên Qereçoxê em ê bizanibin bêbûyer çawa pêk hat, çi qasî ev bûyera hanê dilê wan êşiyand û çi qasî jî ev bûyer di bîra wan de maye ka em bi hev re herin nêrînê wan bigirin û em bizanin bê peyamê wan bibûne ya salvegera çiyayê Qereçox û êrîşa ku li vê derê pêk hat çi ye. Ez û dayika Şehîd Ferhan dروست ya Hesen em her du ber bayanê sekî. Belê temaşevanên me ji xwe em giş bûyera çiyayê Qereçoxê nas dikin. Ji xwe aniha jî dayika Şehîd here ku li cemine Xedîca Çawîş. Ya dê di serî de em bi xêrhatina te dikin û em te spas dikin ku te dema xwe biveqetan ji me re û te hate vê derê. Ez jî xêrhatina bernama we dikem û gelgî serserê min û serçavê me ez kêf xweşim. Ya dê ji xwe em giş bûyera çiyayê Qereçoxê nas dikin. Ew bûyera ku li vê derê em bêjin bi dehan keç û xortên me li vê derê şehîd ketin. Ew roj were dihat çi wat heye? Rojek reşî. Rojek reşî û sivîl jî hemî kuştin û avêtin sivîla jî. Ewil saet sêwî kurê min nivîstî malê ve û nevîciyê min jî kurê kurhelgê min û mala we ciyanê me ye. Her du li mala me nivîstî û ez ê şikayim. Xewam ti ca nayê. Her kulê dinyê. Razawîn min dî wesa dengê teyarê tê û saet sêwî dengê teyarê dihat. Min got ma adiye mane hergav dengê vê teyarê tê. Ev teyare tê dade ser me. Dengê vê teyarê tê. Heta 22 me hew nêrî bîgum gum me got xuda vê çê bî rihînî şebeq veda û xwîn bî cobar û şehîd ketin. Xwîn bî cobar ferman rawî dezanî babê baba ferman rakir serê va xort û keşka da ferman rakir û Xwedê lê da hat mîrayê jî. Mîra ber mala dayî ber gund dayî. Belê yadê. Li mîrayê jî da başî hema hin jê derketin. Mîra fellişand û sivîl jî hin jê birîndar bîn. Sivîlê ji xulker ji xwe re karker guneh. Sivîl jî hin jê birîndar bîn. û babê baba ji Xwedê xilasa ne musilman kafirê şedîdin. Ya dê wê demê tenê êrîş li ser çiyayê Qereçoxê de an jî êrîşî gundê wekir ji xwe tişî bi xwe li çiyayê biborît li gundê Qereçox jiyan dike. Hema gundê Qereçox ber çiyê dayê ber çiyê bayî. Çiya û gund nêzîk wê kin. Li çiyê da çiya felişandin û şehîd gelek ketin. Şehîd ketin deha 15 şehîdê me ketin ji xwe şehîd ketin cobarê xwînê herikî dezanî. Belê yadê. Hatin yadê vêcal mîrayê jî da mîra gund e ber gund dayê hav gund e em mîrayê. Hat vêcal sivîla dan û min jî kurê xwe rakir. Min got rabe ferman e. Got çi ye? Min got wela teyarê li serê çiyê de li hevala da. û ve min got hat li mîrayê jî da ku ro rawe. Wela ew jî rawî û êk navê û xişman e ew jî neviyê min e. Ew jî rawîn hatin min got ka bise bila teyare bisekine nîga. Got nala me re birîndar bîne. Dezanî? Belê hat got veliyê min birîndar bînin.
والله هاتن دسيجي تجيب خونا هات بدري ودمي يادي بي صبا هيش شيف هيش صبا الشيف از ام هاتن ميراي ام هاتن خانية ميراي فلش عندي فرچق عندي سبير هنا باز داي هنا بيندار كاتين تزاني كاتم بله يادي بله آخری مگو خلاص طیاره چو 3-4 جاره او طیاره هاتیه لقرچوخ دای 2 جا 3 جا قرچوخ دا تزانی و هر ام وصل سر برکونینه ام گدارید که آگر بلند دور و وصل میرایزی دا ام گدارید کن و آخری مگو دا بیجا ما نبسه خودی لی دای حتی ساعت 4 چو مگو والله چو اوه چو هاو نيري تول شنغالي دا لبيدي السبيل قندي مال سبيل هذا لبيدي الهبال هذا حمي شهيد كتن قند السبيل هذا الميرايجي اللي هن سبيلين شغل كار حراس شغلين زاروجي خوي كان بله يادي الواجده تزاني یاده هون به تقاسی به بویره اشیان کو اب بویره هانه برین دل هر کسی ده چه کرد حتى انه دل ما برينا حتى انه امزان امسر اخا بابو كاري خوانا نزا چشمت خوازه امسر اخا بابو كاري خوانا والله نايب عملي مهجتي 5-6 ساله والله نايب بيرا من اف گنده چي بي جه با پیری منه و بلا خوش ما بناكن خدي استيوادا بي وخدي ام قال بيتيشن كذب ام قال بيشا دلي ما هونك ناوه تحقي وانا ما هي دنيا دا دلي ما هونك ناوه حتى كفا صابينه بكبسه شافي ما ام البي في اوينه بي زاروجي خوانا بي خوينا شهيدي خوانا تزاني دلي ما هونك ناوه شول شنغالي جدا وانا شنغالي جي سبيل بله شول یادی. سبيل هذا او جي حامد كشتن قندجي سبيل حمي برين دار كرن اللي في داري هبال حما كشتن ما تحقي والدنيا هي نم حمي ام جوا مسلمان تر او كافر شديدا ازاني از خوينا وابخمه والله یادی تو که دایکا شهید هر کل کوش خوراستی جی ام درن کدری انت بینن توی ویتامین خوشی تاتیه و داری سرچیای قرچوغش بو کت بحثا و بیرانینا به ایش بکه و که دایک پیام دش بو مالبات شهیدن چیای قرچوغ چنا و صوزاتش بو آن چیه سوزا مش بوا أسرع خل برد دايك الشهيد الطويل وشهيد حميد زاروجي منا وإيش واجي إيش منا إيش مجي إيش وانا أظن أوجي قالتيشن وأجي قالتيش سربا شهيدا زاروجي منا وأزهي فيجوات كام بلا حميجي خو بجدين انتم قبالي خو بجدين وبلا كاري خو بجان وأم بلا خوينا شهيدي ما نميل الأرضي راستي راستي دبي بله یاده أم نايل خوينا شهيدي ما بميل الأرضي حتى بزاروجي ما إكجي ماوه أم نايل خوينا شهيدي ما بميل الأرضي یادی ام تگلک سپاس کن کوتاهات و داره تأفکر داد تایبت لویجه پیروز کوتاهات بحثا و بیرانی نهانی کر ام تگلک سپاس کن ساغ بسر سليم سر جابي من أجي جلقي تقديرا برنامجات كم هينو برنامج خواه حمي سر سليم سر جابي من هين سر خوينا شهيدا هين تين جلقي از جوا ممنون أي والله سپاس بونا تیادی بله تماشاوان ما شخوا ام گیج دزانن بله داره چه بو بویره کی به ایش بو کو دبیرا هر کسی ده اف بویره هانی حتی آنها زندیه شخوا آنها جی امی هرن گل مالباتین شهیدین چیای قرچوغه هم کسی کو اف ام بیجن جه پیروز لوی داره دانا آوا کرن امی بزن به دیرو که چیای قرچوغه چیه پیام مالباتان چنه و سوزی وانج بو شهید واچنه بله تماشاوان منش خو اف دی منه کو آن حال دومن خانه دیگه جی لوی داره
کمکوژی پێک هات خۆ حتا ئەنها ژی ئەف خانیوەکە خۆمایە ساڵە 2017 دەما کو ئێریش سەر vê derê hat vê derê weke bîranîn maye ji bo ku dilê her kesî de bimîne ji xwe aniha jî li gel min birayê şehîd rêwan ku ew jî canê xwe li vê derê feda kir ya bo serî de serê wesax be em we spas dikin ser vê derfetê. Serî de bixêratna qanada Rojava dikin, spasiya we dikin û zehmetî kişandin. Hûn zanin ev neh sal derbas bin û komkujiya Qereçoxê de. Belê. Careyeke mîne weke xelkê Rojava komkujiyekê bi tarê herbî dibînin rastî jî em ji weke xelkê dêrkî û koçerata 25 heyvanî salê 2017 de êvarî saet 2 nêzîkî 10 deqe bû. Dengê derî û şibaka zor hat. Hemû derketin çîçî bû. Rastî dilê me lê xist. Ya bo ji xwe gotin di saet 2 û 10 deqê êvarî de ev bûyer pêk hat. Wê demê tu bi xwe li ku derê bû? Beriya ku çimir behsa bûyerê bike. Em li mal bûn. Adeten carna saet 10 11 şûrê deqekê em diştexilîn slavek hevdû dikir çawan ew baş in tenê. Saet 11 û nîv yanî wê şevê jî me slavek lê kir. Ji nû qamiş li hatibûn. Baş in ew sê roj bûn hevalê wa şehîd غريب يعني هي باندورا ويلوات كر قالك يقولوا يعني علي نفسي ده هناك يقولوا ايش كشاندن فيجي از هرشب تشتغلي مش معنوياتي واش بو حوالي وي يعني قالك حاجه كرنا وهبو ساعات اظن ديو شفي دم سلافك ليكر مغوتشا غوز يلوبچكي باشترم بو 2 دقيقه راسي اف بيرا مديتي جاري كمي وقت جبهه كشرطه بي يعني طاري حربي بده طاره و دربي قران يعني دنجي خد دا حتى 20 كيلومتر اجي ومديت دوب سريع قرش وقت تليفون قطبون انترنت قطبون از العربيه صوارون وزهاتم دنجي طاره من زوز ونكاري بورن بشتي 10 ساعات نكم هاتن براسي بهنا بارودي بهنا خويني بهنا اي شيء يعني امشي بيجن ايش كبو يعني تقا بيجم يعني ديماني قمديتي وحازري قمديتي او قتل شيء حوالي ما يعني براسيجي قدرامية مشركي هوفانا تجارة أخلاقي شرع دولة شنبنا خانينا سبيل انت ذكرت كرن ساعد دوي شباب طاري حربي درباس ببن مقابل ديسان بيجن مقابل يقول بيجن تحالف جبوا بيمانا شر مبداش فا بارخصيت بن جيدة جوا هبو بدينا كرن وادزاني بي ورنجي واقاهيج ندان زيدي 24 شهيد شون ويشبي براسيجي حتى مساغنا مش بيرناكن يعني كاري خو تاني راغاندن بو سلاح وصواريخ الجمعة نبون حتى يعني إنساني مدني جنوا دهبون يم دجمنا كي هوفا يعني تشبي جدا و يا باش خوا فيدري بخوا جه راغاندن جيبو يعني أرمانجا إيريش يوان يا سركة شبو تايبت دماغ أفيريش لودري بيكانيش خمد قط لفيدري راديو جيل فيدري هابو أو راديو هاي دنجة راسية دنجة جلج الجهاني قشتير رادي كانت زاني يعني دجمن ناخوازت شري ناس نماخوا يا كردا ناس بكي يعني الفيدري دنجة شورشا جو الفيدري سبيكري تمزاني جي مودعش الفيدري يعني الفيدري دنجة راغاندنا ما بهتري خوي دان مال برا ودانا تلفزيونا وراديو جي برسفد دا ياك هركسي انه الفيديو تشاو برخداين تيكرن وكي برخدانيت كي وداعش جي تخصن في دنجي بريا تشتي خو بريا شخصي خو تخصو نكاريون يعني وك انسان كي مجبور طاري عسكري ام درباس كنا من دنجي وبكرن تجاري ونكار بدك ابكرن مش بدلا راغانا كيف دهشي بونا بدلا مال كيف بصداچي بونا راديو جي هات يا واكر بشتي بصالك هات واكرن بدلا ده خورت ذكرت يجرب صدات ذكرت كن والتجار نكر من دنجي كور رابقرن دنجي شورشي بكرن زباورن وتاليا ما تاليجي يعني از باند كم في جهه ايش في جهه بيرا قلت تشوي هركس يجو انسانيتي بفكري وبتذا كار بكي كسب شرف صرنا كبي يعني ام حموجي في درفتا قو تشوي في بروجاكو سرقاتي داي جهاني حموكي بتايبتش بو تركات بيجي بله بصه شر بصه ام بافر جيان بكن جانك آزاد وبراتي دريا اشتيش حموك سير فكن ام تيدا سر بلند جيان بكن يا راستوي اف بي حموج لازم دستق بكن ام روجك بري روجكي ام في بروجي سر بخنم لي خدي دركف يا باش خوا تجي بحث كرتا قلت افكم كوجيا كل سر فيتشيا بيك هات جارا يكمين بو ديرو كاروج افاي كردستاني ده
راستی جی هر کس به اشیا مدید چاوا گلین دیری که گلین گنده قرچوغ گشتی هاتن سروی داره او بویر وکی روزه کی چاوا بو و تاویش بو و چه بو استوز آویش بو وان کسی کجان خالوی داری فدا کرن چیه شخوا تلفزیون درکت دقب دقت شوپاندن حواله ما ایگول مالا خود در تلفزیون کرد تلفزیون ده حواله ما آگاهی دان گو هر کس هری بسگیری آوا شیدی خوب برنداری خوب کی ملت رجیا راستی جی يعني خواري حتى باني نيكي جنج بنكاري بلكي مشوري بس از باسي انسان ديت انه خوش بون ختيار بون هاتن بريفه تشون بزيد هاتن ورن وابرين داري خو حموا الكاري او بكن وبشو بينن وش فيش خملت حمونا رازا نيدير كي حتى بيقام شو هاتنجي روجا ديجي هي جنازه ما بون حوالي ما هناك درخستن وباكرنا تحالف يجي تحالف جهات شوباند اللي كولينكر انه والله طاري تركانا وشما قرا كدر باس نبو بانا اما منزانن جي هكا زيز شكربوا انه تحالف جي زناوا صاندو حتى هاتم اللي خستو نش خد هاتون ونجارا كيجيبو يعني بيشتي ده جارا كونكوجي شي بونا ما تشافي خدي تو قدير كي ايشاوي مكشان التقل باقل حمزه باقي بردوام كرن اما وكا خلكي روجافا راسي جافا نزيكي 15 ساله تابوت سر من المناط نخواري بهزاري خورتا وكشاما سبارتنا اخي ام قالك غمكين فينا خوشاق ودرباس بين مره وايجو مره شردكي جبوتنا بوناما وينك ابي مثلا كي عمل فيديو مينن ديس عمل فيديو مينن ديس جاك ديام دوبارتكن ديس فيديو ام ديفيجن لازم شر بسكني شرنجي بي اشتي وطاوله كفيل نقو هكذا بقي حقيقه انت قالك سباست كيا بو سيرفي در فتي كنت هاد في دري تدما خوش مرة فقطان تا اف ايش وزحمتيا كل سيرفيت جاي تشي بون انت بمرة بار بكر سباسيوات كن راسي ايشاكم دكشين من خوزن غيري ما بكشيني كذا بعد هيك وبافي ما جنجي شوتي وهافجين وزار كما شوتي ما انا كذا كيف شوتي ديسا دوبارتكم يعني ام شورو دوبارتكم ام بيجن شربصه دستي اشتي دريجه وهر کسی بخوازی گو کاری بگی ما فی خواب بیا طاولی و مفاوضات کرد خو دیس سپاسیات کن ساعت خوش قالك سپاس بوناتا لفي داري لسر روی ویچیای تصاد هزار و حفظان ده 25 ماه نیسانی ده بویره که به اش چه بو کل وی درجی دل هر کسی هات شوطاندن بو برین دل هر کسی ده تماشاوان ماش خو مخواست لوی داری ام دوسیایی که تایبت چیکن لگل مالبات شهیدان لگل خلکن گنده قرچوغه ام بزان بن بیوه بویره که چاوا بوش خو حیا دوسیایی که دنهم بینت نوا خیر خوشیه ده